Ki pulet jongka East Khasi Hills District kila itho ya ki runar ki bathang ki kali halaj umkra police station haka jingya kaja ki arkan huan kabla ja haka shiteng senya jongka nyau terek unaitung USP ke East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger ulaang bakempat kwa banyatho ya ka kerteng kini ki runar ula kentai du ya ka jingkeno bapendan kam jubor ya kabor da ki CRPF bat ulaang ru ba ki don ki breu ki batmu ban kini ya ki tiar siat jong ki sipai CRPF hakani kasni ka menteri ka tanat ka kot ka khya ka balong ru ka MLA ka than ka kong amperin lingdo kladon jingyalang bot USP East Khasi Hills bat SP City Vivex EM haka jingdon lang UMDC laj umkra malki fanten lakadong kani ka jing huri hura kalami hadian ka jingya ka ja hasurak hajan DHS bat hadian la mudui ijahar hathanat laj umkra balakeno baki pulet kem pedang ya ka FIR hakani ka jingja ki kali bala penyang haplau jong kalaj umkra police station bakan thup ya kawai ka kali gypsy pulen kabadon ya number ML020238 bat ka kali Taurus kabadon ya number ML05Y9977 kila julor pham hakani ka jingsha thang halor kani ka jingja ki pulet kila register ya ka case bat ka jingtok ket kala ya chakman Banikongnya hajisha ketika jingje kabarit kadang kajing ya kaje sipo surat inde po thana atliki party kena kasih bat kui party chungi pat kajai benriu dan kipo sipo thana ban file FIR dan dalam po thana pada sedang ya kaje paramaki ki one file FIR bat kunjuru ki kumta ki confirm ya ki officer ban po duty po thana then ba officer joki badan ni la patai ki ban file deka FIR no te kawai ka party la ready file FIR kawai ka party badan long hadu benin ki refuse ban file deka FIR te hadin kita kadon ka altercation ni tai then officer joki ka bala la please file ki la patai yaki ban file ka FIR ki refuse te hadin pat ki wan pun ki breu ki mok pengimla ban yu tip ki ki wan sipo pada de steng dar sipa steng dar sipo kadba kidang ya kran ya pendek sipo pada ki badan sipa ki thang ka kali ki cases ngin investigate ngin ya bi kat kum kalu but kini criminal tak nak kalian jungi ni kat balangi ba ngin you can prevent kini clashes this not that's why men ni sipa ki patrolling ki police jungi men ki jaka ba kha panja ni tai ni pha kumnen ro ki officer jungi ki don Syakui pat ki bentang ya patrolling mobile menmiru ni don night hunter officer ban pe ka sukasan juga shlaf dia nak kalian is kasir polisi kat bala ni persang ban ka target jongi de ka jingsuk pat kata de ka thong ba ni kong jongi ka jingsuk pat kan ka drugs man persya ka drugs but give peace and secure to shlaf city dom la malong ki kena ki badan nem med ki persang ban snatch ka ki jong ki CRPF ki asal ru ki CRPF then they have every right yang defend it dia main lati jadi marki ke persang ban snatch ki tiar jok CRPF ki CRP lai kilo innocent kila deputy nang ni ki mun lipai no sha jakasa la jong dia bor ki dang mi nang ni ki asal ki have every right yang man you dia main pe no ki mi officer jong nang ni na po thana ki li peaceful ki to CRP ki li no. So how many of them were injured in that case, and what were they attempting to snatch? Was it weapon? So far no injury. Dong ba no injury. Kalau dong attempt kan dong ba Attempt for what? But smash ki weapons. That's the regular officer jungi banan po ki le mi no spark. They long ban line no taka jungi grab snatch ki weapons. Kita So the special groups yeah. Huh? Any special groups yeah. Like social media kan no. Yang tanya pala pano, maka kes sedang si register, dengan sampai pat dia panggil rakyat ke investigation. Ini persan kepala ben keren ya ka jinsuk pan kipis ni tai pam dei pada dan kena ka clash ni tai dan abro ki platform ni keren ya keren ki disna ngim ju promo ra kini ki tai ni klen kmil kiru ba kan don ka jingje ka he men rei data ka jingje ka bari pasro rei ngam tip den bakila shonshit balai bon reu tina ka poi ka je kumle hadu menini dan tang kawai ka FIR bala submit
in fact officer pedang ni la ong iki ba PD ban submit dekat FAR dan reclaim submit hadum ta claim submit dan koi kiliang ki di other side bila submit ke FAR de kam dei kum da ba claim submit claim pedang ke FAR de la da mana submit FAR ki officer ni ki perkor ni pedang be ke FAR yang bo ngalap dong ba cases registered they means investigate into as per the section of law. So have these people been identified and what was the cause of the incident? Ki katek Yeah, I mean the people involved. ya kita ngamla ban disclose dan war dan case dan registered they means look into ni la identify katukane but ngamla ban disclose fi ki katek Na kaliang kakong amperin habakran bat kinong tho khubor kalaong bakala batha yaki pulet bantoket yakani ka jingja nadu ka jingya ka ja hapdeng ki ar kan hun kabala poi shadu upot ban biang ding yaki kali ki bayang haplau jang ka thanan kadang don ke jing jurip na kaliang jong kipulen banwat ya kakakadaw jong kata ka jingkang ya kini kali ha police station lagi kra bit house kani ka jingja kalong ko susi sibon kung mga layo mga kajing pentip na kipulen kalong ba kaladon kajingnya mai hapdeng armamla hakaway ni kidong syakman bat nang tu pede kata kajing yamai kalawan poy siya ni siya po police station akaba iwan bakin file ki FIR baka don kata ka jing sya bam bakim sya banyan na kata kalenti ya kita ki kenun tinre kani pede kala sujano ha kata karukum hakaba artli nelai tli nengkau tli gitu ki vehicle kila pande ki two wheeler four wheelers ki besusha tentang pande ngimde ban sya ya kani bakanja kasnong la nim kra gre kasnong kapatip breu kapatip ai ban ngimde ban sya ya kani tingalawan hi pengkat di MGC Syaka Police Station ban ong yaki pulit baki day ban shim ya kalenti katkum ki kendon jongka ai amla ban sya yanu ban bat ya ka ai akti bejo kam tamlele ha ka permit poryong baladon kajing ya di ya bang kaningim day ban sya lamu bat ngidang ya persyang benta manwan ki cases hapan pai namar ba amla man sya ya kani ka lawlessness bakan yai long kum ni ha kani ka constituency ka jongi ni shimkhya ya kata kum MDC MLA bat ni la request ki pulit bakin shim ya kalenti jong ka an bat ban pen bakum kani ka jingja num jashu hakipor Kedut ni. communal yakum kani ka jingja ai yaki pulit ai yaki parties borok bansha banwan ban file gitu ke FIR ko makikwa but ka law agency ka badai ka police department kan sa jurip but kan sa wadi kata kamdai siya pang kajing sya syo A versus UB B versus UA namar UA uang ni sya syo mangi UB uang ni klem syo mangi kata kamdai ki issue ni nai ben kalaya ka kajing yamai bajing pamisungko jad penrip kamdan AA ru kum ka MLA baktip riu ngangoong kaladai bakadai permit batlaya kren hapdeng kajing bam biang kakli hakajing shisha man ki police station man baja kene dai man nek shi medical test lut yakat ki badon hantu pat sisil bapila long involve hakanong kajing show ne kajing penken yang kadung ka an kita ki balik kita ki kamru kim dei ban ong ngamlek ya ka medical test mar usually ka dei ba kata kajing ya di ya bam but kalong ka susi nga kum ka emedi nga si snow bam dei ban ya kim jing muthan kada ki kun samla ni ki kwa ban yang si surok si danti ki singken bakin ya kendo kalong ya di kopi ngangam kwa bandai kata ka emedi ka ban bendu mensi miki bakin dan caka bandai
Andrei habang nisha pat ye pi bapinele kum ni pi sho no kum ni. Di sanu kan poi ke shnong nga. Kum no pin ong baki pulut ki telot na ki klan. Habalawan na kajing temu bantang hidang la ban pensenge. Tengah mentangan ya mai no pendobat no ngan one ship station ngan litang no ketika kali. Sya si pi ben keren ta. Sya si gi bre ben keren ta. Pi ong ba pi kum baduna ka force hang ne ta kadau pi thang no ketika kali. Ti pi kwa kan ngot ki pulut ngin bu aka pormiet apa ka ban la police station. Kimna banyom kum tatang nomor badon duna ki pos akan ni ke station. Ngide bandai ke jaj bandrio ke petip ialah ke jong ke duty. Pi keno ya ke jing duna ki bei. Pai ya ke jing duna la jong roken. Kimna ban ong bakadon kum kata ka filia. Kum no kin ong kata post nem ngalalo ngamele PGO kum kan ni ke jing ja. So kibon ki factors bak ngam kwa bangan keren ni kita ni. Ndrei ngala dem petha. Ya ki pulet bamdai bansha ya kum kani ke jingja pat mada pilalam ba pilathang ya ka kali te pin hapan sha jurep kum ba jude hi ka ruko mla ban se pinu you know ma ka por ka ba pimia so tho sho ka jabing dalamet layong balik ki kwa ban ya pan poy kum kani ke situation saya bakan kam krau ya ka jingja mano ba sho you know lada udai ni emu uniform personal Abam lalong kata, abang piwan dah ke mob, banyak keren dia kerana kam tam le hak pormiet kam don ke jing shal, ki pulit ki wat sikit mata, ki report kin pendiang mata, tambah ka ham saya kata ke jing ya per buat jaj pendriu ke digawai, kata ke jing show ujaj pendriu kum tahu badai tahu ofisana badai ofsar usho ya kita tinggi day pen bakani ngin kontino hangi. Rei numdon uweiru uban long halor ka ay barok ngingap ya lembah ka ay pat ay baka lenti jong ka jing jurip kan pergi ya ka jingja menen ti ya kata ka jing jurip rugin up lagi tu ne ngimsha pi ya kan ikan lawlessness bakan wanja haka konsumsi dengan kondem ya kan ikan jingja bat nga benpa bangim dei bensha yanu bakin sim ya ka anya kiti jok ini kalai mukra malpi ka dega snong ka ba boro diberiu na keleng ki juan na samla ade hadin pon drak lady abam isdang banyak pak permar ka kali kawai ka kali bon nadien kamnaj tu kisi barbor kisi kita jingken ad bat ki judon ni nakapor kata ka jingya kenat adeng at penun dalamiet nilai hadu banda koi ud hadu banyak thang ya kali ni bajuya lap dia syam pada kenturu ki kena samna jungi long tiba tipriu tiple long tiba dekat nang ba idon kam ya ka sub insan ha ka snong ka jungi